and then they also decide how much it is going to be paid. No. Commission ya migoda kwehererio wira wa gutua matua ma marihi ma migoda iria yaiyukio ni thirikari. Mwekwiro mwe munene jama-ini ya wendia wa sukari wa thumu gwikio ngono. Mwaho wa Uhuru na Kioni guthingireria mucemanio wa ajube a kiama kiu urio kuo riri wa Kanini na Sabina mauteaneirie. Bado nitaendelea kumuunga mkono kwa sababu mimi naamini yeye ni mtu wa ukweli, yeye ni mtu anataka kuunganisha wa Kenya, yeye ni mtu anataka amani katika taifa letu, na ni demokrasia na haki yangu kusupport yule mtu mimi na twena rivoti ya mwanya igi rugendo rwa mieri mugwanja ruria rucenjetie rugano rwa uria president wa riu na watene mabatie gwitanio. Ngatho nyingi muno ni guthina mbere na guikarania na ithue nyingi twicoka muno wa metha-ini itu ya mohoro hwaini wa muthe tauri witu na njira ya ciiko hwaini uyu no angari wa macaria tukianjiriria commission ya migunda bururi-ini NLC ni yehereirio wira wa gutua muigana wa mbeca iria andu mabatie kurihio riria migunda yao yoyo ni thirikari na wira uyu ukaneanwo kuri ministry ya migunda akiaria ari igongona-ini ria mahoya ma hamwe county ya Isiolo. President William Ruto athanite o kurumirira ungumania munene uria ukoretwo ku mihango-ini ya urihania wa migunda bururi-ini no ateteire mugambo kana muvango wa thirikari wa mbeca cia waki wa nyumba uria uri mendikithia-ini ma watho wa kigina kia 2023. Igongona-ini ria mahoya ma hamwe ma gucokia ngatho kaunti-ini ya Isiolo nikuo President William Ruto aritie iguru ria ungumania uria ukoretwo ku mihango-ini ya marihi ma migunda akiorota commission ya migunda NLC na kuga wira uyu riu urirutagwo ni ministry ya migunda. Watu wa NLC hawatafanya tena mambo ya valuation ya compensation. Their business is to give the Ministry of Lands. Ministry of Lands ndio itakuwa inafanya valuation ya mashamba, ndio tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya analipwa pesa sawa na Mkenya mwenzake. President no ateterithitie kiraniro gia thirikari yake gia gutura mieke ya mawira kuri andu ethi bururi-ini itanya riria arauga ri kuhinga kuhitukira mubango wa gukorwo na ceceni cia kiriu matura-ini o hamwe na ceceni cia iganda. We must be deliberate. We must be intentional about creating jobs for the millions of young people, those who are at home already, and the ones who join them every year, almost 800,000. They join people in the labor market. No ateteire mubango wa waki wa nyumba cia thogora wa thi uria thirikari yarire watho-ini wa kigina wa mwaka wa 2023 uria uri bunge-ini. Sisi wote ambao tuko na nafasi ya ajira pia tutachangia kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wa Kenya ambao hawana ajira kupitia kwa program ya housing, na ndio mimi nataka niwaulize, hii budget tumetengeneza na makini sana. Uhoro-ini wigie mihango ya thirikari ya kunina uhuthiri wa dawa cia kulefya na unyui wa njohi ngananie, President augite matikuhuruka o nginya matige maundu maya ni mahuka. Tutaweka mkutano mkubwa na viongozi na maofisa wote wa usalama ndio tupange mikakati katika Eastern Province ile ya zamani, hasa hapa Isiolo, Marsabit, Embu, Meru, Tharaka Nithi. Tunaanza pale mashinani. Chiefs, assistant chiefs, wazee wa nyumba 10, nyinyi ndio mko frontline ya kuhakikisha kwamba mambo ya madawa ya kulevya tunaondoa katika taifa letu la Kenya. Atongoria guko Isiolo na kaunti iria marigainie matongoretio ni Governor Abdi Guyo ni maugite ni meguthie na mbere kurutithania wira na thirikari gutungata muingi uria wa mathurire. Ngiribotera Inooro TV retore kwani wa Ngui wa Mwangi.
Ngatho nyingi muno Wangui, na tugithi na mbere mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni akomithetie atongoria aria marauga gutire mucemanio wa ajumbe a kiama kia Jubilee muthenya wa rucio, akiuga mehariria mothe ni mariku na mucemanio ukambiriria kiroko utongoretio ni president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru Kenyatta kwaririria na kana guthie na mbere na kwaririria maundu ma kiama maya marahanika riri mwahungi wa kiama ini giki matongoretio ni mubunge wa Yala Kanini Kega mathingireirie gutire mucemanio moyo ugathie na mbere. Jenga wa Boino we na riboti ino. Nimehariria maria marathie na mbere kiharo-ini kia Ngong Race Course mucii munene wa Nairobi kuria mucemanio wa ajumbe a kiama kia Jubilee wirigiirwo ugatabanio moho wa president wa tene Uhuru Kenyatta na Jeremiah Kioni ukiuga merigirire amemba kiama giki makiria magirinya magekinya riri mwaho wa Kanini Kega na Sabina Chege mareganite na mucemanio uyu makiuga urakinyanirio mugaru na watho, na tutakuwa pamoja kujadili mambo ambayo kana kwaraniria maundu maria turenda guthie na mbere maria tukoretwo tugithie through korokoro imwe tukoretwo nacio thiini wa kiama ni tukwenda icithire. Kuna wengine wanasema kesho kutakuwa na mkutano wa NDC. Nataka nitangaze nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, kesho hakuna mkutano wa NDC. Korokoro imwe tukoretwo nacio thiini wa kiama ni tukwenda icithire. Mundu raigua na kuria ni kuri mai makembu gukira kuria turi ucio tumwitikiria athie tondu gutiri mundu ungegiria athie no ndugikara guku uriage guku no rakoma kwene utuku goro turokagiria thina ruchini macio ti maundu tungikorwo tugitikirania namo. Kanini na mwaho wake mongereirie ati matiwe mucemanio gathie na mbere muthenya wa rucio guku agithingiriria wabangwo Akenya ni makamenyithio. Hapa nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee na nikisimama hapa nasimama hapa kudhibitisha kwamba sisi tunamtabua William Samoei Ruto kama rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Wakati wa uchaguzi ni vizuri tuseme ukweli. Wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa pande ile ingine na tukashindwa. Kusema ukweli tulishindwa. Na ni vizuri mtu akishindwa anakubali ameshindwa. Chama na ningetaka kukuhakikishia kwamba ile chama uliacha hata kama ilikuwa karibu ishe, sisi na kina Kanini na kina Keinan tunajaribu kufufua na gavana hapa na senator wa hapa, na unaona vile senator pale amefurushwa kwa bunge kwa wale ambao tulikuwa tumeenda kwao. Sasa sisi tumekuwa watoto mayatima na tumekuja kukuomba kwa heshima, tukipiga ile mlango yako unatukaribisha. Sisi hatuingii Kenya kwanza. Mimi sijui Kenya kwanza nini wa excellency. Sisi kama watu wa hii region tutaingia chama inaitwa UDA. Tuko pamoja. Mimi nataka watu wa Isiolo muonesha kama nataka tuingie UDA. Nishiugo ikomithitio ni Kioni bia ugite mucemanio wa rucio niguo makaigirira maundu mothe metha-ini megie kiama na gutire mutongoria ugwitikirio guikara kiama-ini kiu kuguru kumwe kuri nja. How I wish that those in Isiolo addressed the mercury sugar that we are now consuming as Kenyans. I mean, it's ridiculous. They didn't say anything about Shakahora, where we have hundreds of people buried. Mimi ningeomba kwa heshima sana aliyekuwa rais wa 4 wa jamhuri ya Kenya aachane na siasa, ashirikiane na mheshimiwa rais, tupeleke taifa letu mbele. Aritaya aende wapi? Kama wewe unataka kuritaya, ritaya enda. Wachana na wengine waendelee na ile maisha wanapenda kufanya. Gerifo Inooro TV jitagwo Jenga wa Boy. President wa kana Uhuru Kenyatta acokete urugari-ini woteti na njira itari yonekana guku bururi-ini muno makiria wa kung'ethanira na thirikari, na ataramu aoteti marauga ati president agukorwo arurumuritwo ni irumi iria akoretwo agitungio iria iciungireirie na kana ciarikireirie na tharika kana tharikira ya mugunda wa family yake mwena wa Ruiru. Waweru wa Nyambura ena rivoti ya mwanya ya rugendo rwa mieri 7 na kuna ruria rucenjetie rugano rwa uria president umite wira na uria uratungata magiire gwitanio rivoti ino iguka muthenya omwe tu. Thutha wa kuneana ruhiũ ruria bururi wa Kenya huthagira ta rũri rwa wathani,
Tariki 13 mweri wa kenda mwaka muhituku andu aingi merigirire ati Uhuru Kenyatta guikara ngererebaini cia uteti akirumirira nginyo cia aria marikirie utungata wa giturwa kiria kinene muno na kiuge thirikari-ini gia president Mwai Kibaki na Daniel Moi. Mimi nimestaafu, niko retired but I am not tired. Tunaelewana? I am retired but not. Ama ni namna gani? No ari na ukuru wa miaka 61 president wa kana Uhuru Kenyatta akidirite guoya uria andu amwe mari naguo wate ni mundu mwithi muno kuherera uteti akiringithanio na Moi na Kibaki aria mari na miaka makiria ma 70 makiuma ofisini. Niliwaambia hii Uhuru achungwe sana, atasumbua watu akisha retire. Si nilisema hivyo? Nikasema huyu mtu yo kijana ana pesa mingi na hawezi kuketi pale hivi, achungwe, tuangalie hii katiba. Mieri 3 thutha wa gukunja kibari na kugira uhoro thingira wa iregi, President Uhuru ahanite tehera uteti-ini na thathauria mwa maundu moteti manyitirire ati kwaya gukorwo ucio niguo wari mubango wake makiria thutha wa mundu uria anyitaga mbaru kihitahitano-ini gia president kuhotwo indi guikaraga akigwetagwo uteti-ini gukuruhanio na njama cia gutebebia utungata wa President William Ruto na ndama cia kuihuria utongoria wa bururi wa Mugikuyu nikuo kumucoketie urugari-ini wa uteti. Mr. Former President, Mr. Kenyatta, you must now accept and live with it that William Ruto, your former deputy president, is today the president of Kenya, and you shall do nothing, absolutely nothing, to stop him from continuing to govern our country. Your former PA is today the deputy president of the Republic of Kenya. And we call you out today, Uhuru Kenyatta, because you are the principal sponsor of the demonstrations being orchestrated by Raila Odinga. Raila Odinga is a mercenary for hire, hired by Uhuru Kenyatta. Walikuwa wanasema tu Uhuru ndio analeta shida. Uhuru semena nyumbani. Si Uhuru amena nyumbani. Umeona afueni. Kwa hivyo sisi tunaambia nyinyi kwamba ukombozi inakuja. Atongoria a gitaru gia gatagati nio makoretwo magitongoria urugari wa kuguciriria Uhuru ndaka-ini ya uteti amwe aria akuire na mugongo githurano-ini kihituku. Gaturu ka ngucururi eno kari riria mugunda wa president mwena wa Gatongora watharikirwo akirwo ni marihi ma kurugamirira mibango ya mirurungano iria ngwataniro ya Azimio ya atongoragia. Mimi bado ni mfuasi wa nani? Mfuasi wa nani? Sasa akiniambia twende lazima na ndipo mimi nasema mimi nilimuunga mkono wakati huo na bado nitaendelea kumuunga mkono kwa sababu mimi naamini yeye ni mtu wa ukweli, yeye ni mtu anataka kuunganisha wa Kenya, yeye ni mtu anataka amani katika taifa letu na ni demokrasia na haki yangu kusupport yule mtu mimi nataka. Moi kariye miaka 24. Kibaki agikara miaka 10. No mehera kiharo makehera nigetha matigatuike ni maingirira mundu ungi ona iko ino ndu wa kuga ari akauga horera mundu ucio wi huri aheo kahinda ona nie kana no arute wira wega makiria ona ko ni guthukia githukie no ri urari honda atuike ti ni ureka atia no ataramu uteti manyitirire ati president utigite wira kurika uteti-ini ti undu mugeni. Happy birthday to you. President Daniel Moi ona umite wira ari muikariri giti wa kiama gia KANU kwa ihinda ria miaka 2 na ari urugari-ini wa kuregana na itanya ria gucenjia gatiba mwaka-ini wa 2005 mubango uria wanyitagwo mbaru ni President Mwai Kibaki hindi iyo. Ona gutuika President Kibaki ndari urugari-ini wa uteti wa kung'ethanira na thirikari ya President Uhuru Kenyatta niyeyumiririe gwikira Nderitu Muriithi uria werugamitie kiumbe kambeini kihitahitano-ini kia gavana wa Laikipia
Laikipia mwaka-inĩ wa 2017 aking'ethanĩra na Joshua wa Kahora uria warũgamĩte na kĩama gĩa President Uhuru Kenyatta kĩa Jubilee na Ndiritu akĩhotana. Koguo president ni akoragwo president muhuruku ni akoragwo ahetwo gĩtĩo kinene muno. We mwenyewe noe imithirie gĩtĩo na nikio turahoya president witu wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta ndukeimithie gĩtĩo na guikũrũka kwambĩrĩria kũhũrithio siasa iria itari ciaku. We ni warutire wĩra waku haria wabataire kuruta. Gideon Moi kuma Afrika thirikari nagwo tutire toigwa kĩhuru ne tutige kuhura ciana citũ riria kanini kega mareheirwo maritwo mao bunge mundu wa mbere wa manyitire na ithuĩ tukiuga tuhonokie gĩkũyũ gitu twamahonokio nĩo marathinikania president ũrĩa morũraga gũkũ magĩtũraga tuhe gĩtĩo onake ũcio raritaire nĩ atige gũthogwo nĩ areke aritae ndangĩaga kawega kanini ekĩire andũ a gũkũ kĩrema atanaritaya o nĩtũmũhete gĩtĩo na nĩ ateithirie harĩa ateithirie nĩ ahurũke tugathi kumuona tukimũhoyaga mawaitha no nĩ atige kũrehe thoni ici ateithithi kumuhoya mawaitha rĩu nĩ anjĩre tũgome nĩ atige maũndũ macio nĩ oke tũnyitanĩre na ahe Rigathi gĩtĩo ahe Ruto gĩtĩo ahe Mount Kenya gĩtĩo areke tũheo gĩtĩo thĩ ng'ima. President Uhuru Kenyatta ndacokete ũteti-inĩ wa kũng'ethanĩra na thirikari arĩ wika ĩndĩ kayũ gake gekĩrĩtwo ũritũ nĩ mami wao Mama Ngina Kenyatta ũrĩa kwa ihinda iraya akoretwo agĩthema ritho rĩa mũingĩ. Erĩ monekanĩte ta macokanĩrĩire icoka ciao gũthima na hinya kĩharo-inĩ gĩa ũteti kĩrĩa kĩũmbĩrĩirwo nĩ andũ arĩa marongoreirie mĩguĩ yao ya ũteti kũrĩ president wa kana na famĩlĩ yake. Hata nikiwa na mwaka moja na kosea bila kulipa mali shukuliwa ilipe ile tax kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya kisiasa hivi na vile, na hiyo sio kweli. Wakati wananchi waliamua vile waliamua mwaka uliopita mwezi wa Agosti, wengine wetu ambao tulikuwa viongozi sio tu wa chama wa nchi tukakubali huo uamuzi na tukaendelea na tukakabadhia wale ambao walishinda haki yao, na sisi hatuna shida na hiyo, lakini tunasema jameni, pia hawa wanastahili waheshimu haki yetu. Kendaga uge muno harĩ mũndũ ũrĩa wathurwo especially rĩu ũkĩndira na family ta ya Kenyatta tondũ yo nĩ family ĩkoretwo ĩ ũteti-inĩ mĩaka yao yothe, koguo ti andũ atĩ tũra expect atĩ nĩ magũkorwo atĩ tondũ Uhuru nĩ arĩkania na wĩra rĩu nĩ mainũkana matikahutania nĩ ũteti ona rĩu hona harĩa marĩ no ateti koguo ngimatwarĩre ũteti no mũhaka magĩtete. Nĩ makoretwo makĩmũkĩrĩra na njĩra nene okorwo nĩ ta maũndũ marĩa anjĩrĩirie ĩkahana tarĩ marenda kũhumbĩra mbica ya mũndũ ũgwĩtwo Uhuru Kenyatta, yani like matirenda gũkorwo kwĩna president warĩ ta Uhuru Kenyatta, mirandi yake mĩingĩ, maũndũ make appointment, maũndũ mau mothe, koguo agakĩoneka rĩngĩ nĩ arahakwo ndoro kana nĩ araheo mbica ĩtarĩ njega nĩ Kenya Kwanza, na therefore Uhuru nĩ ekuoneka kũgeria kwĩyũkĩrĩria na kũgeria kwĩyeherania na maũndũ marĩa rĩngĩ hihi magĩkorwo akĩigĩrĩrwo marĩ ma kũmũhaka ndoro. President umete ofici-inĩ ti mũndũ wa kũringwo itherũ. Thengia aingĩ gũkorwo marĩ atongu no marĩ andũ arĩa makoragwo marĩ maitho na matũ mao arĩa makoragwo matigĩte thirikari-inĩ ona ĩngĩoererwo nĩ atongoria erũ, noguo no mahũthĩre uge ũyũ kũrehe wagagu. Andũ amwe a Kenya Kwanza matiathomire imerute kĩrĩa gĩatũmire andũ maregane na Uhuru, matiathomire wega kĩbia kwĩhũra ithũri no makarigwo ũgimare na nĩguo andũ marenda rĩ wĩra. Acoka rĩrĩa maũndũ tũrĩ macambĩrĩria ũthiĩ na njĩra ĩtagĩrĩire rĩ, na nĩ iguĩte andũ magĩkaya, andũ nĩ marakaya na njĩra nyingĩ. Acio othe hatirĩ mũndũ ũrĩ ũraiguĩka akĩaria ũndũ andũ magwĩtikia mũndũ ũcio nĩ aria. Ombi letu ni amani na umoja wa Kenya. Ombi letu ni zile shida wa Kenya wako nazo zitatuliwe. Ombi langu ni vijana wetu wale walikuwa wanafikiria kutakuwa makazi wapate makazi. President atiga wĩra ũndũ irio koretwo ũrĩ thirikari kũmũhe wĩra wa kũmũtirithia.
thirikari ya Uhuru yatigĩrĩire atĩ President Kibaki aheo wĩra wa ũbarothi wa maĩ ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri. President Uhuru Kenyatta aheirwo wĩra wa kũrehe thayũ Ethiopia na DRC Congo. Ona gũtuĩka ũhotani wake mĩario-inĩ ya Ethiopia nĩ ũkinyanĩire, mwena wa Congo akoretwo akiuga atĩ kũrĩ na mahinya ngwatanĩro-inĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika ya irathĩro maragucia kĩo kĩrĩa gĩkĩrĩirwo na thutha. Miaka 10 mwarĩra Uhuru kama ure kegwire kama uti tikumurira ungiaria na muthuri ta gwitwo Ngojiri ungiuria Ngojiri wa Mbogori andu aingi itu kahinda-ini gaka magure ti ati ni Jubilee atuteithirie muno actually nitungiathurirwo kamwe tondu riri nitungiathurirwo tondu kama uni atiriri wa mbere mutongoria ni kumenya ti ati ni athuria gwitu kana kuro tondu orotirwo because without Uhuru Kenyatta they would not be members of parliament today. So since the party leader, who they don't deny is the party leader, by the way, they want to remove him, but they don't do what? They don't deny he's the party leader. Since the party leader was here and showed his support not only for the SG, but also gave the signal that we are going for an NDC. If you are man enough or woman enough, tukutane NDC, wacheni mambo mingi. Nota ukuwa ithenya rĩa president utigite wĩra, kĩranĩro kĩrĩa kĩarutirwo nĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua makĩmatha kura nĩ atĩ mangĩkahotana makareka Uhuru athiĩ na thayũ. Gĩthurano gĩkĩ gĩathira tondũ gũtirĩ na ũndũ personal. Ngai no gũcokia andũ gwitũ na Uhuru wa Kenyatta. Na nĩ ndĩra look forward atĩ arĩkĩtie kũrutana ngathiĩ kũmũcerera ndĩmũtwarĩre mbũri ya horio. Twaranĩrie twaragia tene turianire tunyuanire na tutheke. President Uhuru Kenyatta akĩhũranĩra muoyo wa ngoro ya kĩama gĩake kĩa Jubilee na mũcemanio ũrĩa anyitĩrĩire atĩ no nginya ũgathiĩ na mbere mũthenya wa Jumatatũ rita rĩrĩ mwena wa Race Course thutha wa kũimwo nyũmba ya mĩcemanio ya Bomas arerwo arũmĩrĩre watho wa retire wa president ũrĩa ũtigĩte wĩra ũrĩa ugĩte atĩ agĩrĩire kwehera ũrugarĩ-inĩ wa ũteti mũhiũ no rũgamĩrĩri-inĩ wa ciama thutha wa mĩeri 6. Na kũrĩ o maũndũ no mwaka tũthiĩ na mbere na motor security no mwaka tũthiĩ na mbere kumuhe kuri ongari mwaka ruri na mbere kumuhe no ndigwĩciria atĩ nĩ akũhũta tondũ ndũnamũrĩhĩra mũndũ ũrĩa ũmũrugĩire kana koguo we auge na ũkĩmenya atĩrĩrĩ ona no akiuge nĩ ngũthiĩ na mbere na mwako harĩa arĩtigĩra ndĩ no mwaka arĩrĩhĩrwo ho koguo ndigwĩciria nĩ mũkorwo kwa kuga atĩ nguma rĩu nĩgetha ngarĩhwo next month no akidecide na mĩaka ĩngĩ 3 ndikwamba kuoya mbeca icio. Uhuru no nginya angĩkorwo much active na no nĩ agakorwo na uge mũnene mũno. Tarĩu ngĩrora thĩinĩ wa Mount Kenya ĩngĩaga gũtwarwo na gacĩra karĩa ĩngĩrakorirwo ĩkĩenda na karĩa rĩngĩ Kenya Kwanza mareciragia nĩ megũtwarwo nako nĩ rahithi mũno Mount Kenya shift royalty yayo yeherie president William Ruto kwa ihinda rĩa 2027 mĩaka ĩno nĩ mĩingĩ mũno na koguo Uhuru Kenyatta nĩ agakorwo na uge mũno unless wĩkwo kĩũndũ kĩnene no as the things stand no ũrĩa maũndũ tũngiuga marũgamĩte 2027 Uhuru Kenyatta nĩ ũmwe wa kũrorwo thĩinĩ wa maũndũ marĩa akorwo agĩthaka mwaka ũcio wa 2027. Rĩu thĩinĩ ũrĩa wĩho nĩ atĩa kũngĩkwo Uhuru na andũ macokanĩrĩre yambĩrĩrie gwĩtĩkio kũiguo to ndaraiguo na rĩtwa rĩake rĩtirĩ hega njuge ũguo rĩtwa rĩa Uhuru rĩtirĩ hega na nĩ rĩagĩrĩirwo gũcokio raini. Uhuru nĩ agĩrĩirwo kwĩruta nĩ Moi Moi akiuma ne ndarĩ hega no rĩa conduct ya thutha ũcio nĩ kwagĩrire na andũ makiũtikana na mũthuri ũcio. Mĩario ya kũiguithania President Uhuru Kenyatta na atongoria aikĩro itiganĩte thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere ĩgĩtongorio nĩ Akenya na ikundi itiganĩte no taũku wa ithenya rĩake bũrũri-inĩ na nyũmba-inĩ njarie ya Gema na makĩria bata wa kũgitĩra itĩo ciake. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ ngatho nyingĩ mũno Waweru wa Nyambura nĩ ũndũ wa ribotio yaku ndikeru na ribotio yaku ĩgatũtwara gũikĩria tũcoke na mohoro mangĩ matiganĩte na tũgĩcokereria arĩmi mwena wa Marimanti kũiyũkia ũrĩmi wa kĩndũire gwĩtiria ng'aragu.
Get a quick logbook or title deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check-off loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Mimi kitu nitaambia wasichana wadogo wawache tamaa. Tamaa ndio inafanya msichana anaenda kutafuta mbaba na mwest. Ukisha notice ati mbaba anakutumia, unakuwa na uchuki kwa roho yako. Unamfanyia anything ndio umalizane na yeye. Hapo ndio unastukia sasa hata hiyo mambo yako mwekea dawa inaingia. Project ino Optiven twawikirira wire thitima, guarded security, tugathondeka drainage na tugathondeka tower nene muno ya go supply mai. Hura namba ino 0790 300 300. Kambuni ya Roiro Mabati Factory niyo kambuni iria tongoretie hari uthondeki wa mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati ma mithemba mingi ma gikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingi na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ. Niguo gwetia order yaku tucerere showroom-ini itu mwena wa Roiro tauni kana utuhurire thimu 0111 050 700 na uhokenerere utungata wa kurehero mabati maku hari uri kwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Watu watae mati nenda tekera ele yari kefa nenda tekera. Ndira bwera mure yo sianjo mati no kona niso. Ya tumia yete kayo kiara. Boss, nyogera kama shara. 36 liters. Wa ulidani na shiriki 50. Iso na giri mwana manana. Mweli ubona shiriki giri 54. Dugataga chogera kama shara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Mwako ugemaga ni mabati na magikorwo me magutura na makorwo na thogora mwega. Capital Mabati ni makoromboetie twina design na marangi mwanya mwanya na ni mahetukie ni kebs. Wagura ukaheo warranty ya miaka 15. Twina Capital Box Tile, Roman Tile, Brick Tile, Zen Tile na Corrugated Tile. Igirira order yaku kuhitukira 0711 082 910 0711 082 910 kana ucere showroom itu haria Spa Mall Thika Road na ni ukureherwo mabati o hari uri. Ningi twina mubango wa lipa pole pole na ni guthondekerwo mabati kuringana na size area urenda. Jenga na Capital Mabati. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Muthenya wa gatatu tariki 24 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 nginya thaa 2 cia rucini. Nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inooro rucini makinyita ũgeni Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited ndereti-inĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ndũkahĩtũkwo nĩ ndereti ĩno ya mwanya.
nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere. Minista wa ũgitĩri Professor Kithure Kindiki augĩte gũtirĩ ngũrani ya itoi na ahunjia a maigĩrĩra arĩa maratebebia mũingĩ, akiuga gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩkunĩra ritho ahunjia aya na ĩgũtigĩrĩra nĩ ya maikia ngono. Kindiki augĩte ikuũ cia Shakahola itingĩonekanire korwo honge cia ũgitĩri citiathaĩrĩire wĩra-inĩ wacio, na akongerera atĩ athuthuria kana ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere na kũngĩkinya atĩ nĩ kwarĩ na maabitha a thirikari mahũthĩkire kũhithania ngero ici nĩ megũkorwo magĩikio ngono na kwerwo makinya ma watho. Wangari Maria wa Mũigana nĩwe wĩna riboti ĩno. Akiaria arĩ gĩcigo-inĩ kĩa Nturĩrĩ Mara kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, Professor Kithure Kindiki nĩ arutĩire mũkana ahunjia a kĩrĩra kĩogomu gĩa gũtururia mũingĩ, akiuga matirĩ na ũtiganu na itoi iria ciũragaga andũ kĩmumu. Osama bin Laden, Mackenzie na Mackenzie wengi ambao wako Kenya hii. Tumepoteza watu wengi, hatujui ni watu wangapi, kwa sababu tunavyoongea sasa bado tunanusuru watu kutoka pale. Kithure nĩ acakaĩte ikuũ cia Shakahola iria iragiritanio na kĩrĩra kĩa mũhunjia Paul Mackenzie gũkũ agĩũkĩrĩra maabitha a thirikari arĩa mangĩkorwo marĩ thiriti na atabania a njũragano ici. Wakitoka kazini tutawatia mbaroni, tutawapeleka mahakamani, kwa sababu hakuna tofauti ya wale wauaji wa Shakahola na wale ambao labda walizembea kazini ama kukula hongo ama kukataa kutoa habari ama kupewa habari na kupuuza. Hakĩrĩ ũguo, Kindiki augĩte no nginyagia kũhetũkio watho wa kũramata makanitha nĩguo kũgirĩrĩria ndini ndĩkahũthĩke na njĩra itagĩrĩire. The Church of Christ, Christianity and all religions must support the government effort to rein in on criminal elements and terrorists who are hiding in the church to kill people. Kindiki augĩte mĩhang'o ya gwetha andũ ona kana mĩĩrĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩthikĩtwo mũtitũ-inĩ wa Shakahola ĩgũtambĩrĩrio nginya icigo iria irigainie cia Tsavo. Bado kuna makaburi ya halaiki katika ule msitu hatujafungua. Tumefungua kaburi moja iko na watu 67. Gũkinyĩria rĩu mĩĩrĩ 238 nĩyo ĩthikũrĩtio mũtitũ-inĩ wa Shakahola kaunti-inĩ ya Kilifi. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Mwĩkũĩrwo mũnene njama-inĩ ya wendia wa cukari wĩna thumu nĩaikĩtio ngono arĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA agĩtanywo gũkinyio igoti-inĩ mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Crispus Waithaka anyitĩtwo nĩ maabitha a DCI akiuma mũciĩ wa Dubai arĩ na watho wa igoti wa kũmũgirĩrĩria kũnyitwo ũrĩa aheirwo igoti-inĩ rĩa Mombasa kũgerera waki wake. Waithaka aingĩrĩte ithabu-inĩ rĩa ekũĩrwo angĩ atano arĩa makinyĩtio igoti-inĩ kana arĩa makinyio igoti-inĩ muthenya wa rũciũ makĩrigitanio kana magĩkuruhanio na njama ĩno Toria Wanjikũ wa Kĩmani aratarĩria. Muthenya wa Jumamothi thaa 3 cia hwaĩ-inĩ ndege ya kambuni ya Emirates yumĩte mũciĩ wa Dubai ikigwa kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta yarĩ na mũgeni wa mwanya wetereirwo nĩ maobitha a DCI ũrĩa wĩtĩkĩtio nĩwe mwĩkũĩrwo mũnene wa gũbanga njama ya cukari wĩna thumu ũrĩa ũrĩ matuka-inĩ na ũkarĩkia kwenderio a Kenya. Crispus Waithaka akiuma ndege-inĩ arĩ moko-inĩ ma DCI ũndũ ũrĩa wonekete ta warĩ mũbango. Waithaka akinyitwo arĩ na watho wa kũmũgiria kũmũnyita wa mbere ya ciringi 100,000 ũrĩa waheanĩtwo nĩ igoti inene rĩa Mombasa mũthenya wa gatano kũgerera wakiri wake. Anyitwo aratwarirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kamũkũnji etereirwo gũkinya igoti-inĩ Jumatatũ ĩno. Njama-inĩ ya ngukumi ya cukari ũyũ ekwĩrwo angĩ atano nĩ manyitĩtwo arĩa magakinyio mbere ya igoti hamwe na Waithaka. Samuel Juguna na rĩtwa rĩngĩ Samwest Distributors kuma mwena wa Kawangware nĩ ũmwe wa arĩa manyitĩtwo njama-inĩ ĩno. Ndũmĩrĩri ĩrĩa Samwest andĩkithirie yugĩte agũrire ngunia 1,640 na kũrehe thito yake ya Kawangware. No borithi metĩkĩtie thito yake nĩ agĩrĩirio cukari mũingĩ gũkĩra makunia marĩa andĩkithĩtie.
Agiare marina Southwest thiini ni ojuria kuma itura ria Isiri, Nairobi, Mombasa na Kitengera kaunti ya Kajiado makigiritanio na jameno ya kuiga miturire ya Kenya hatikaini. Mihuko 20 ya kilo 50 ya shukari ni werethanwo nayo iria ingirire bururi-ini mwaka wa 2018 ugicoka kumenyeka ni thumu ni ruhonge rwa guthurima wagiriru wa indo KEBS. Shukari ucio uraigitwo miaka 4 thito-ini ya thirikari mwena wa Makongo Thika, na Dithemba ya mwaka muhituku ruhonge rwa KEBS ni rwandikire komishona munene wa KRA ati ni rwamukirite mendekithia ma kambuni ya Set Cargo Limited rwa guthondeka shukari ucio ethano na kwoguo urekererio. Marua maria oho mandikirwo Minister wa Iganda Moses Kuria na munene wa ruhonge rwa utungata wa muingi Felix Kosgei. Kurumirira jameno aruti wira 27 a thirikari ni marugamitio wira guku President William Ruto akiranira ikinya iruru ria watho ni rigutashukiria ria mekuonekana mahitia. Ekwirwo acio aria magiritanitio na kuiga miturire ya Kenya hatikaini magakinya igoti-ini Jumatatu ino riri atongoria amwe aria ni abunge kuma gicigo gia gatagati wa bururi maragwetanio na ngukumio ino. Ngiribotera Inooro TV, njetago Wanjiku wa Kimani. Tuthie kwi maria maturigiceirie na itemine ria kungethanira na ucenjia wa riera na gukinyaniria matanya ma thirikari makurana na uthukangia wa riera. Kambuni ya Davis and Shartleaf ni iruguritie mitambo ya solar iria ikunyagio mikawa-ini, inyuiro-ini cia maguta na mathukuru kundu gutiganite bururi-ini niguo guteithiriria kunyihia thogora wa hinya wa kuhuthika wa thitima. Kambuni ino inyitanire na thirikari cia county gukinyaniria itanya riri na ihinda-ini riria ria hota inini muno riria ringihotekeka. Kenya makoretwo magicaka ya kumana na thogora wa iguru wa thitima na maguta uria ona waya gukorwo ugithiguru makiria ni magoti maria matanyitwo kugathikwo. We have decentralized power supplies. We can be in a village, in a community, of the grid. In Kenya, we can say that we have about 70% what we call electrified areas, where the grid, the national grid, is connected. The other, or probably about 30%, is where we don't have the grid. Solar is the way to go. Solar is going to contribute a lot to the national energy mix. Na tugicokereria aikaria itura ria Ng'ang'ari thi Nyeri ukaya kwagagio ni ekinai. Get a quick logbook OT to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Na turafatara Royco Cubes igere, todo Royco Cubes ciena iron. Kwogo iga kuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Mwiroreri wakwa ni Joine Karugendo, mundu gutuika ni agira broti igitanio nake ona kana mugunda. Na nikio riu turagwita mweri 27 uyu wa Mei haria Loiro Sports Club muthenya uria twakorwo tukimuhe title we wanagura broti na ithui tondu ni tuwi muico wa horo ni mwega kuri kianjiriria. Muthenya ucio ni twakorwo tukiana 10% discount kuri project ciito ciothe na no giturire thimu ni 0701 82 82 82 todo migunda ndithiraga nigoro igiaga. Wa Mwangi eni kirego miri oko muthi guthire atia reke ngwire lita imwe uga igiri ithatu 39 ati 39 yes kuma ri niki kuma twanjia kuhuthira Max Pro Plus ati Max Pro Plus ni kuma kwa Pioneer Feed na reke ngwire sodia nyonete biũ tarutaro neno ri nyona uria nyorokete ugima mwega wa mwiri
Nagona. Huthira Max Pro Plus Dairy Meal ni undu wa wingi wa iria ihinda iraya, ng'ombe gwitia ndume na ihenya, kogwo igakuhenja o mwaka na ng'ombe yaku igaikara iri na riri na mwiri mwega. Max Pro Plus Dairy Meal ironeka duka-ini ya irio cia mahiũ iwe gukuhiriirie. Pioneer Feeds, chaguo la wafugaji. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutego kurihia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital, na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kungethanira na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Reke gwete ene kemurega tondu ndacemania na nyona ugukianda riu ninge twacemania haha ona ngirithi ya marundi gugithira ihe andu tungigura Drought na tuheo title na ihenya. Yes, ukaiga muonie gwa Top Care. Karibuni guku Top Care, mundu wothe ugurite Drought kuma phase 1 nginyagia phase 40 ni ahetwo title, na cio ici ni title cia phase 41 iria turendirie na mathogorari tutinangitie tutigirire we niwe gwatira Drought. Riu ni turagwitira mugunda witu mweru Juja phase 43 iria turendia 695 na kuo Joska phase 11 tugakwenderia 480,000. Tushara Roiro Town Grid Tower na utohorera thimo namba 0708 000 Top Care ni mucie waku muhehokeku wa ohiri. Have you ever seen the sunset when the sky's on fire? You don't have to run it, hey boy, but you'll never get far. Like the desert I rode on. I tear and take off the used Molfix pants and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers. Try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Tugithina mbere borithi taoni-ini ya Nyeri ni mahobaneirie kana ni maigirite nyumba imwe itura-ini ria Ngangarithi na kuhithukia indo iria irerikana cikoretwo ikiiywo itura-ini riu. O ni thutha wa aikari a itura riri gukorwo magisakaya kuongerereka kwa uici itura-ini riri. Martin Munene niwe wina uhoro ucio makiria. Imwe cia indo iria ihithukitio ni maafitha a borithi a tauni ya Nyeri kuma nyumba imwe mwena wa Ngangarithi tauni-ini yo. Borithi maugite ati ekinaĩ makoretwo makinyamaria aikari a matura ma Ngangarithi na Kamakwa. Tumekuja kugundua kwamba kuna syndicate ambayo ilikuwa inakisumbua sana wananchi eneo la Ngangarithi. Jana tulifaulu kushika 3 na bado tunaendelea kufuatilia wengine. Borithi makiuga ati uici uyu kaige ugumagira arutwo aria maikaraga matura-ini maya, no ona ahuri biashara ni marekora haceke kumana na uici uyu. Kama kuna mtu ambaye alijua alipoteza mali yake, anaweza akatutembelea kwa station yetu ili akapata kutambua mali ndio tupate kufikisha watu kotini. Kwa sasa hivi kuna karibu watu 6 wameshatambua mali yao na tunatarajia by Jumatatu tutawafikisha kotini. Aikari marauga makoretwo makiegithio thayo ni ekinaĩ matura-ini maya na ona mithiire rimwe ni iremaga. Nginya haha njikaraga kana haha ndutagira wira ri ndigitiga kindu giakwa haha oguo, alafu anake ni maregete wira no bangi guku maranyua no kore na haha oguo mountain top na hau oguo ndungihetukira hau kigugikinya thaa 5 cia utuku. Kwina uici muingi muno kusa gas ni maraia muno jetwa gas igere na gaiwa system na gaiwa na document yako ciothe na ma suitcase. Kuna kwanga na wizi cause ni place ya students mob. Like some marafiki zangu walibiangwa gas kila nini ma documents
kwanza documents, birth certificate, nini. Hizo kwanza tu tunaweza request mtu amezipata mahali, akizipata azilete. Kama mimi nimeimbiwa vitu mingi, bag, nguo, documents zangu zote zilienda. Hata sasa ndio tunaenda station juu tulisikia kuna vitu zimeshikwa, twende tuone kama tutapata hizo vitu. Borithi ni maikitie ngono ekwirwo atatu na indo cia nyumba iria ni hamwe na mitungi ya gasi 55 handu-ini ha Inooro TV de county-ini ya Nyeri. Jitagwo Martin Munene. Ngemuno Martin Munene. Tugithie na mbere aikari aitura ria 14 Juja county ne ya Kiambu maraikara na hahu thutha wa amwe ao kuonania dalili cia kiria kirerikana ni murimo wa kuharwo gatema. Aikari baugite uria wahetwo kandarathi yako gukorwo akiaramia mitambo ya mai ma giko ni atiganirie wira ucio na mai ma giko maratukana na mai matheru maria marahuthika micii-ini tiganite. Undu uria ucungireirie andu 8 aria mararigitwo thibitari-ini ngurani kuonekana na dalili cia murimo uyu wa kuharwo gatema. Aikari aitura riri ria 14 Juja county-ini ya Kiambu maraikara na hahu kumana na ugwati uria makuriire maitho wa mai ma giko maria matukanite na mai ma mahuthiro. Gukinyira riu andu 8 aria hamwe ni nginya ciana ni monanitie dalili cia murimo uyu iria ni ta kuharwo, gutahika na mararigitwo thibitari-ini nene ya Gatundu na thibitari ya Ruiru level 4. Undu uyu ni ucungireire maabitha a ruhonge rwa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kiambu matongoretio ni Rusi Mumbi gwikinya na kuoya ithimi cia mai maya na kwirira aikari aitura riri ni megutacukia makinya ma kurigiriria gutamba kwa murimo uyu na ihenya o uria kwahotekeka. Kuna kitu tulikula jua wengi wa hii area nimesikia wanahara sisi pekee. Watu wengi hata kuna jirani wangu hapa amelazwa Ruiru. The county government of Kiambu is doing the best it can for us to be able to contain. So ndio hii ugonjwa ya cholera isienee. Tunawe mikono, tuoshe chakula vizuri. Tukae kwa hali ya juu ya usafi. Uria uhetwo kandarathi ya kwararamia mutambo wa gute mai ma giko mwena uyu kuratwika ni atiganirie tabarira eno na gutuma murimo uyu wanjie kwarira mwena uyu. Riu riria mokire guthondeka horo wa siwara-ini ri twaga mai ithuiri he mai maturikia mai haha ithu tatahaga haha no twanyua mai macio twahuthagia kuhura nguo na guthambia irio nona no giko. Akiaria na andiki a mohoro MCA wa mwena uyu Moses Gatha wa Biri augite thirikari ya kaunti ya Kiambu ni hotorete gutigirira ati murimo uyu duratamba na kuria aikari maige gikiro kia iguru kia utheru. Ni turoria aikari ya haha area 14 tondu ti kundu guothe kwina murimo. Thithu ta thirikari ya kaunti ni tugwika uria wothe tungigeria tutigirire ni tuhota gu contain murimo ucio na andu matuike a kuheo mai matheru. CEC wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino ya Kiambu Elias Maina ni akirite ndeto eno mukonde na kuga maabitha a ugima wa mwiri maritura-ini riri gutigirira ati utheru ni wekirirwo na njira iria yagireire niguo gwithemania na murimo uyu kaimana. Muingi ni uritio gwikirira ikiro cia utheru hindi ciothe guku thirikari ya kaunti iking'ethanira na thina uyu. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa ni Waithira wa Drought. Sokereria iharo-ine timu ya Zitek kuhota Kisumu All Starlets ngucanio-ine ya ligi ya atumia. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za leo, 2 Smart TVs to give out this week. Not for person under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Rekeno tugire kuria iharo ine kuria timu ya Zetech Spurs ni ihotire timu ya Kisumu All Starlets na bao ithatu kwa imwe gucanine ya ligi ya atumia bururine iria ithakirwo kiharo kia Ruaraka. Zetech irugamire namba 7 na point 29 thutha wa gucanio 21 nayo ligi itongoretio ni Vihiga Queens na point 49 irumirirwo ni Gospel iria ina point 47. Si rahisi, but nimejaribu kungangana na wao. Saa zingine wasikianga coach lazima ukuwe tena, saa zingine ni kama parent, teacher. So nimesukumana na wao kuambia ile lishapita, tu focus, manake tukilose concentration kidogo tunaenda kwa relegation. That's why unaona wamekuja juu, na pia nimepata pia management pia imejaribu kusupport juu chini, mpaka saa zingine unapata pia wanakuja mpaka kwa tizi kuambia maisha. Saa zingine unajua ball saa zingine pia ni kama maisha. Kuna time iko juu, kuna time iko chini, kuna time iko hapo katikati. So it's about focus. So tumengangana na ndio unaona at least wanakuja kumaliza na haya not. Game ilikuwa 50-50 before we concede. Makosa tu kidogo and we lost the game. Yes. Na gucanio ithano cia ligi ya National Super nicio ithakirwo umuthe iharo-ine itiganite guku bururi-ini. Daraja Gogo ihotire Mwatata United na bao 3-1, Asad yahota Kajiado na bao 3-2, Mombasa Elite yahota Kisumu All Stars na bao 2-1, na Shaban yakidira utongoria wayo ligi-ini thutha wa kuhota Coastal Heroes na bao 4-0. Na kuma metha-ini itu ya mohoro hau niho tukinyiria Inooro thaa 3. Asanti sana ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ hwainĩ wa umuthi. Tucemanie ruciinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Twakorwo na wakiri Charles Munyui na muthuriti George Gicini ni muteti. Twakorwo nyingĩ na ndagĩtarĩ Peter Mbae tukiarĩrĩria ũndũ wĩgiĩ ũteti na ũtongoria wa gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha mũtaũri witũ na njĩra ya ciko Wangari wa Macharia. Asanti sana ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ. Kumanagia na haha ndemutige na njera-inĩ citũ na Simon Kibe. Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩrambĩrĩria na kĩririkano kĩa ngero yahanĩkire mwena wa Roysambu gũkũ Nairobi mwaka mũthiru wa 2022 rĩrĩa Samuel Mugo Mugota ahũrirwo rithathi na njĩra ya kũmakania na gũkua hau hau. Thutha wake kũragwo, ũhoro nĩ waimbũkire atĩ atabanagia ngero cia ũici na njĩra ya kũhũthĩra airĩtu gwĩkĩrĩra arũme ndawa cia kũmagonia na kũmaiya mbeca mũno irabu-inĩ. Thutha wa gĩcanjama kĩu, namba nene ya airĩtu arĩa mahũthagĩrwo waganu-inĩ ũyũ nĩ manyitirwo na kũgathĩkwo cioho itiganĩte njera-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. Rita Achieng hamwe na murata wake mejera-inĩ ya atumia ya Rang'ata gũkũ Nairobi, na niwe ũgũtũhithũrĩria ũrĩa waganu ũcio watabanagio. Ile group tulikuwa tunafanya nao kazi, tulikuwa tunafanya kazi mpaka na Mugote, Samuel Mugote ule mwenye alishutiwa huko Mirema. So Samuel tulikuwa tunachukua my ATM cards tunampelekea, yeye alikuwa anajua vile anavuruta pesa, which as we don't know. Lakini sasa siku ya judgment yangu kotini, which it was 30th May, ndio hiyo season kesi ya Mogo alikuwa ameuliwa. So mambo yake ilikuwa imetrend sana kwa social media. Sasa judge alinifunga akiniambia, you see vile wenzenyu wanafanya huko nje, sasa nitakufunga hii miaka 7 ndio iwe funzo kwa wenzako. Nilishikwa Nyeri first, nilishikwa Nyeri last year but one, which ilikuwa 2021. Nilishikwa kwa uhalifu nilikuwa nimeenda huko Nyeri, nilikuwa nafanya hii kazi ya kudrag wanaume
nilikuwa nawawekea dawa kwa pombe. Mimi kulelewa, nimelelewa in a humble background. So hii kudragwa na ume ni company, nilijipata in a bad company. Marafiki wabaya, wala walikuwa wananipatia advice mbaya, na mimi nikafollow, na hii kutaka utajiri haraka, kutaka pesa ya haraka. Nilikuwa nauza chakula town. After kuuza chakula town nikapata opportunity, kuna kazi Sudan. Ilikuwa 2010, nikaenda Juba, nikafungua hoteli, mambo yangu ilikuwa inaendelea vizuri, which I came back to Kenya, nikaenda tena kazi Qatar. So after kutoka Qatar, nilikuwa na plan kuenda kazi tena Canada as a caregiver. Ndio I met with a friend of mine, akani introduce kwa hii kazi. Nikiwa kwa hiyo process ya kugojea kwenda Canada. Muiretu uyu ni aratuhithureria uria ngero cia kuhe arume dawa irafu-ine itafanagio. Hii kazi una target nini? Hizi joints za nguvu, club za nguvu, unatafuta hizo joints za nguvu, unaenda unajitreat. Yani tu ile tu uko smart, unajitreat tu, kuna tu mtu tu atajileta tu. Sasa huyo mtu akijileta, huyo ndio sasa una drug. Okay, sana tulikuwa tuna target Nairobi, anywhere, si Nairobi peke yake, Nairobi, Mombasa, Kisumu. Sasa hii Nyeri, it was my first time to go there. Dawa zinanunuliwa. Okay, so mkianza ile kukunywa na mwanaume, unaanza na kumpatia kadawa kadogo. Sasa zile sasa ameanza kulewa kiasi, unaanza kumwambia hata akusambazie pesa kwa simu kama credit, hata kataa atakusambazia. So wewe unajua huko mlevi, na unamtarget, unasoma pin, unasoma ile pin yake. So hata unamwambia nitumie hata kama ni credit ya 100, kituma credit. Sasa wewe ushajua ile pin yake, utajua vile utajisambazia hizo pesa, zingine zishabaki. Kuna simu, by then watu walikuwa wanachukuanga simu kwa ID hizi za watu zenye zimepotea. So mtu ana renew line na hiyo ID. Ndio sasa hata kama unatafuta usipatikane. So watu tu walikuwa wanaenda huko police station wanaokota, ama tu pali tu kipata hii ID tu haina mtu naokota. Bora tu ni ya jina ya mwanamke. Kuona wira uyu ni aurutite na kauithirania wega, ni aratwira uria macaguraga mundu wa kuhe dawa na kumuia besha. Okay, nilikuwa naingia kwa club na dress vizuri, yani nakuwa representative, na make sure I look smart, naingia kwa club, naitisha drink yangu ya drink expensive. Hapo tu ninakaa tu, client tu atajileta. So akijileta, hapo ndo tunaanza kazi ya kumdrag. Unamdrag, atasema pini yake ya M-Pesa, ama ataenda kwa banka atoe pesa, vitu kama hizo. Mtu akikuja akikusalimia, so pale sisi hatujaenda na intention yote, sisi tumeenda na intention yetu ni ya kuiba. So ule mtu akikuja, unamwangalia kwanza mavazi yake, unaangalia simu, unamwangalia ako na kifungu ya gari, unajua ni mtu wa maana. Kwa hata kama ulikuwa unaenda hiyo club, unaenda club unaangalia parking kwanza nje. Unaangalia parking pia kwenye ya maana, kwa hata wewe maybe umeenda na uba yako, pia parking unaangalia kwenye parking imejaa watu, ndio unajua pale watu wako pale ni watu wa maana. Tu kwa tunaenda tu places yoyote, tuko tuna target places za maana. So ukienda pale mtu akijileta akutongoze, hapo mnaanza kujuana, hapo mkikunywa, hata unaweza offer kumnunulia drink. Ukiofa kumnunulia drink, hapo ndo na mdrag. Arajira ginya ja fururi ne thiete. Tulikuwa tunaenda anywhere tukisikia kuna pesa, unaweza lipata kama ni flight uende kazi pahali. So mi pali nimeshapata pesa mzuri sana ni Juba, Sudan. Nilipata 5 million cash money. With that 5 million cash money, by then my mama alikuwa naishi Nairobi. Nikaamua nimpeleke nyumbani, nikamjengeka nyumba mzuri at least akae. Alafu bado nilikuwa tu hizi pesa zingine nilikuwa naweza manage kuishi a comfortable life na kupeleka mtoto wangu in good schools. Hatukuwa na feelings na mwanaume. Target yetu ilikuwa ni uende uangalie zile vitu mzuri, zile unaweza pata, iwe gold, iwe pesa, vitu kama hizo we utoke. Lakini mambo ya mapenzi We wanyitiro atea? Safari ya Nyeri tulitoka asubuhi
cause kulikuwa na curfew. Tukaenda tulikuwa tuna booking hoteli, tukabook hoteli place ingine huko Nyeri kunaitwa Rorengo. Tukabook hoteli ilikuwa inaitwa Jacaranda Hotel. Tukalala huko siku ya kwanza. Mimi ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kwenda Nyeri. Nikakol rafiki yangu nikamuuliza ni joint gani mzuri huku pale kuna wazito. Akaniambia kuna club inaitwa Escape, tuende huko, which tukaenda huko Escape with that friend of mine. Tukapatana na wazee wawili, ndio tukawa drag tukaenda mpaka kwao. Huko kwao sijui ili kule kwao kulikuwa kunaitwa ni Kagumo ni Kagumo Teachers College. Ilikuwa around saa 9 usiku. Tukachukua vitu huko, ilikuwa sijui laptop, masimu na ATM card zao. So tukitembea tukapigia friend of one of our friend mwenye alikuwa amebaki kwa hoteli, alikuwa analala cause tulikuwa watatu. Tukampigia simu tukamwambia tutumanie means vile itatutoa huko, tulikuwa wageni na kulikuwa na hizo mambo za curfew. Akatuambia kuna namba ya mtu wa boda, akatutumania mtu wa boda, akatukujia. Mtu wa boda naye alikuwa mlevi, boda yake pia ilikuwa na mafuta ikaisha mafuta. Tumekuwa stranded katikati ya njia. Ndio kuna flying squad walikuwa operation, wakatuambia sisi tuko strange sana tukai wa hiyo town. Ndio wakatushika wakatupata na hizo vitu za wizi. Leo no kwirira arerira. Okay, to me ninaona nimekuwa nikifanya vibaya sana. Nimeona nimekuwa nikidhulumu innocent people, which hata ni kama nimepanishiwa, I don't regret to be punished. But and again ninaona hii miaka 7 tena naona ikiwa mingi sana kwa kuserve jela. Kwa mimi kama mama, cause niko na watoto huko nje wale wananitegemea. Saizi niko jela, watoto wangu wanaumia, wengine hata wali drop out shule. So bado sioni kiwa fair kwa upande wangu. Ena mukana munene kuri aria marathie na mbere na mutugo wa kuheana dawa irafu-ine. Ukienda club ukiwa mwanaume, concentrate ni nini imekupeleka pale. Wacha kuangalia msichana ni mrembo unamtongoza, stranger amekuface usiku unaanza kumtongoza umjui, utajipata pali pabaya. Kuzata kama mimi bado niko hapa, kuna bado wengine wanafanya hizo shughuli huko nje. So mi ile advice nitapatia wanaume, ukienda kwa club have fun, drink your beer, wachana na wanawake ukiwapata huko. Wale wameenda kazi hawapendi kulewa sana. Hawapendi kulewa sana. Alafu wanajaribu kujifanya wako decent sana. Yani anajaribu kujifanya amenyenyekea sana. Uoni ni kama yani tu unaona ako na mission. Kama wewe ni mtu mjanja utajua tu mtu ako na mission. Kuna ule tu msichana ule utaona yeye anaruka mara kwa dance floor, mara wapi ameacha pombe yake yeye amechangamka yake, lakini ule ameenda on a mission ana target kitu. Ametulia, anaangalia macho yake iko huku, angalie ni nani atakuwa victim hiyo siku. Kitu nitaambia wasichana wadogo wawache tamaa. Tamaa ndio inafanya msichana anaenda kutafuta mbaba na mwest. Ukienda kutafuta mbaba sijui ndio anasikia anaitwa sponyo. Huyu mbaba ni mtu wako na familia yake. Kwa hivyo wewe akikana wewe ni kukutumia na kutumia. Na ukisha notice ati mbaba na kutumia, unakuwa na uchuki kwa roho yako. Unamfanyia anything ndio umalizane na yeye. Hapo ndio unastukia sasa hata hiyo mambo yako mwekea dawa inaingia. Uhoro cio wa gukorwo wina ugeciria uhoro wa drugs, uhoro wa gukoni mundu ugekirira mundu dawa, iyo ni tamada. Gatawa kau riria wekirira mundu umunina ni undu wa kiria enakio nigetha we uteithike, ti undu mwega. No undu ucio nginya thiini wake ti undu mwega, tondu riu ni arasafa mentally. Freedom dare na freedom ya mundu ni very important in life. Arauga jera ne mutorire murito fiu. Why siwezi dhibutu.
siwezi jaribu tena kuguza kitu ya mtu tena mimi. Sikuwa nimewahi kuja jela, hii ni mara yangu ya kwanza kuja jela. Na mimi hata ile siku jaji alinifunga, nilikuwa nasema hata afadhali angeniua. Sikuwa najua nitafika saizi ya nimeserve 2 years sasa. Sikuwa najua nitafika mpaka hapa. Siwezi dhibutu tena. Siwezi tena. Cause ni kitu hata nilikuwa nimeacha. Even I told my mom mimi nimeacha hii shughuli. Nataka kwenda kutafuta kazi, nikaenda Qatar, nilikuwa nafanya kazi yangu which nimefanya for 1 year. Kurudi hapa nilikuwa hapa for 6 months, ndio hiyo nikaenda Nyeri nikashikwa. Kwa wale watu wote nishaiwekea mchele, drug, nikaibia. Ninaomba wakuwe na roho ya kunisamea. Ninaomba wanisamee kabisa. Ninajua nimewakosea. Ninaomba msamaha kwa roho yao. Waingie kwa roho yao wanisamee. Ndio. Jetagwo Simon Kibe na eno ni tafarira ya njera-ini citu ndi njera-ini ya atumia ya Rang'ata guku Nairobi. Marua ma Paulo makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 nindwite bareri ya njega nakio kiite itano giakwa ri ninginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri nindoire ndiumenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Nimukomenyithio giko gia tafitha wa jiko kenuthia kana wa karaja no wa Dodoli Center Kajao. Mwere wa tigairi Moses Mugwaja na Gleso wa Jiro amatasi ya gongu. Mutumia wa Joseph kenuthia karaja. Nyina wa David karaja wa ya wa gongu. Moses Mugwaja kana Saba wa Naroko. John Joroge kana Oroje wa Autospares Naroko. Peter Ng'ethe wa Naroko. James Mugo wa Narok. Na Motigaire Kemani maseraniro na Eunice Luso wa Irimo na Peter Ng'ethe. Muthoniwe wa Joroge Gatheru Joseph Mugwemi Peter Boro na James Kamau. Nyeshira wa Naomi Sabina Miriam na Virginia. Niratigire tushusho na tushukuro toige. Rashamani wake Dodoli Kajao Chabai Springs Hotel Naroko na matasi ya gongu. Akaruto na Kuru Provincial General Hospital Jumanne mweri 23 mweri wa 5 thaa 3 ya rũcinĩ. Ahurũkio gwake Dodoli Center Kajao. Kwa Mathayo tafitha wa jiko kenuthia. Nimukomenyithio giko kia Gregory Monyua Keuna. Nemorio atigaire Paul Keuna na Lois Nyabra. Nemothiru wa Helen wa Boimonyua. Neithe wa Nyabra Motigaire Keuna. Ng'ang'a Fred Monyua Jugona Mwagi na Kuria. Neithe muthoni wa Priscilla Masi Ann na Elizabeth. Ashiraniro na Wangari Jugona Kuria Jerry na atigaire wathoni Murugi na Waboi. Nemuthoniwe wa Motigaire John Ng'ang'a na Jemima Nyabra Akaguthi. Neguka wa ciana nyingi. Kuracemania gwake Musike Fereke na Liquid Cash Thika o muthenya. Mwiro karutwo KU Teaching and Referral Hospital Mortuary wa gatatu mweri 24 mweri wa 5 thaa 2 rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake